kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagawid mo gaya man day di amara, ngam awampay mo naramanak. Anya ti konam, Jovelyn, bakit? Nagawi din ni Mara akasinsin ko nga maawampay na ramanak kunak. Ay nawaw, saan nagabrud ti kasinsin mo, tapno adda ilibre na kada tayo? Kadagiti amok nga OFW kat isula ang tikas jay Rafael. Anya kung maitakin ka? Sana mabalin ada kayo tag desisyon, no anya ti pangigastusan na iti kwartana. Saan ang mabindisyon ng tikas jay aklas iti tao lakay? Ay nawaw, Diyos ka aya, tapno amum ti mapaspasamak, bakit? Ay na Rafael, uray pupuutam. Saan ang mabindisyonan dagiti tao nga imot? Apay nga rod ang nagprogreso ti biyag damara ita, no saan daan na bindisyonan? Ay na, italaang day talakay. Dumteng to ti aldaw day di amara. Diyak amukin ka, bakit? Awan laang tinaramanam, nagadumot nga ibagbagam. Nagawid mo gaya mo ti OFW akasinsin mo si ka Jubiline. Idi pa'y napalabas alawas anana. Nagawid nga maawampay na ramanak. Anya, Uray biskwit la kumano iso. Awampay. nagtip-tipid siguro Ti damag kuide ka narigat ka no ti trabaho na ijay abroad. Kinaimo na laki di dayjay nana. Gaputan nag-abroad, panunutom mo nga adot kwarta na. Ay basta. Saan ngamin ati kasinsin ko ti pagsaritaan ta nana? Ay nadakas mo nga may ti rumrumwari tingiwat mo. Huston nana. Jak kayat amakangag iti anyaman amay papan iti kasinsin ko nga ex-OFW a feeling back na. Ay nawaw. Kunaklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam, Mara, kasinsin. Si kakit dimot kasinsin Jovelyn. Kaano ngay nga ilibre na kasinsen? Sipod na gawid ka kaawampay na ramanak. Ha? Ilibre nakmat Tapno maramanak ti bunga ti sakripisyong ije abroad. Ay, kwa kasinsin. Maditi agim imot kasinsen. Ibagbaga kon. Saan ang mabindisyonan ti tao nga imot? Sige. Ilibre ka, tapno awan maibagbagam kanya kasinsin. Kaano nga raod? Agpasyudad ka inton Lunes, saan ka di? Wan, adda ilakad ko a papeles. No kasta nga rod, mang restaurant ta ijay syudad inton Lunes. Ilibre ka. Kasta Iparaman nyo mo, tinagbanugan nyo. Agrubwata kon, Rafael, lakay. Ay nawaw, di ka pa imot namigat, bakit? Saanan akasapulan, lakay. Amangan numabisinan kay jay, sigurado apila manin. Saanan ta ilibre nak ti kasinsin ko. Ingkari na amang restaurant kami ita. Asino akasinsin mo? Asino kumapay ngay, ti kasinsin ko nga ex-OFW ni Mara. Anya? Sigurado nga adu ti kwartana dayjay. Nagpalibre ka siguro kenkwanan niya. Ay nawaw, italaang matmanan lakay. Awan ti babain mo ang mga arami di tikas na. Urayam ti itid San kat asikat agdaw-dawat ka nakwada. Nakababain ko nakmanin. Anya ko mati nakababaing, kat kasinsin ko mo dayjay. Ay na, magusto aklaunay ti restaurant anang ipanam kanya kasinsin Mara. Nasaya at matnukasta kasinsin Jovelyn. Nanginan samot ti makan ditoy. Sakto lang. At ti menuda. Agpili ka no anya ti kayat mo akanan. Si kalatan ti umuna nga agpili kasinsin. Amo ko no anya ti order ko. Kasta ka day? Kat anya ti kayat mo akanan dita. Ibagam tap no maka-order tamat nan. Daytoy latan kasinsin. Kan daytoy pay. Daytoy pay gayam.
Di talo ti order mo. Wen kasinsin. Kaya't ko aramanan amin, ngam day tatalupay laang. Intun sumarunon ton ti dadduma. Di mon samot ka ba ilan nga ibusan ti order mo kasinsin? Wen nga rod kasinsin. Nabsuga matan. I-take out mo latan Ibagak iti staff tay supot na. Ni, saanan kasinsin si kakik dimot? Di mo kaya't nga iyawid data kasinsin? Saanan kasinsin? Awan mo laang mga iyay balay. No di mo kaya't siyaklatan ti mangi take out kasinsin. Sayang mo data. I-take out na pay laang namin. Anya ti kunam kasinsin? Ti kunak, mayat no i-take out mo. Para iti aso ni uncle. Iraman kumutin nga i-take out dagiti tulang ti manok. Sigurado ka kadi kasinsin? Wen kasinsin. Sayang mo't dayta no ibati talaang kat nabayadan mo. Okay. Si kalatang haruden at imang i-take out. Si katimang iyawid, tano siya, sa anak ang mahilig iti-take out kasinsin. At daing take out ko ama kantatang. Ha? Nang restaurant kami kun kasinsin Jovelyn itay. Kat saan mi ana ibos. Iso nga in take out kun agraman dagiti tulang. Para kadagiti aso yung. Kasta at timayat anak kaw. Sayang mate, no ibasura da lang dyan. Agraman ti in-order ni kasinsin Jovelyn asaan na ana ibos. Inyawid ko mutan tatang. Impatik out mo kumamot kinkwana. Sayang mate. Imbagak mo't kan kwa na. Ngam di na ngarod kayat tatang. Anya? Saan ka no ang mahilig iti take out? Kat gapot na masayangan ak unay iti binayadak. In take out kulatan. Tinapatag kitsan anarugay. Saan tatang? Saan to pa'y anakot ko ti tamaysa? Mabalin pa'y amakanday ta. Jay daduma para matan iti aso atarakan nyo. Hay na, jak amo akas jay gayam ti kasinsin ko nga XOFW lakay. Apay man? Nang restaurant kami nga rod itay, Kahit? in-take out na tinabati ang makan lakay. Ay nawaw. Day talagang gayam kat. Intun sumaruno, sa anak ko na sumurot kang kwa na lakay. Nakababain ti kasdi nga aramid na. Ay nawaw. Anya tinakababa ino in take out na timakan anabati yo. Kat binayadan na mo't dayjay bakit? Hay na, inraman na nga in-take out dagiti tultulang lakay. No saan kayo ang mabain? Siyak, mabain naklaunay. Tas ikapay laang nga awan makukwarta na ti kasta. Agbain ka mamut bakit? Anya jay nadamag ka. Nagpalibri ka kano iti kasinsin mo, Joveline. Wen nana, in libridak iti may sa restaurant ijay syudad. Ngamkas jay mati inaramid na. Ay nawaw. Anya tinaramid na. Kasta unay tibain ko kadagiti pada mi a customer ta in-take out nakit din tinabati ang makan. Agraman tulang nana. Day talaan. Wen, Ay na, awan mo't makita kadakas iti inaramid na. nakababain nga raw ta in-take out na paylaang. Di nakit di imbati ijay. Ay na, tapno ibagakan ka. Saan ang nakababa inti mangi take out nang runa no binayadam mo? Lumabasak pa'y, Uncle Orley. Dumagas ka ba atag kapita ka na kan? Ay na, wow. Saanan, Uncle? Umay kakidin. At dani kasinsin mo mare ti kusina. Madama ti panagkapi na. Saanan, Uncle? Ada nga min lakad ko ita, agdardarasak. Kasta ka de. O sige, hinton ba minsan tulaangan? Wen, Uncle. Umayak to makikapinukwa. Agpatuloy akon. Agan-anad ka kanakan. Asino jay kinasarita yu itay tatang? Di kasinsin mo Jovelyn anak kaw. Apay ni kasinsin Jovelyn. Anya timay na imbaga. Ewan mo't kit day. Limabas lang. Iso nga inayabak nga agkape. Ngam di na mo't kayat. Adda siguro lakad na tatang. Tinaibagam kanyak idikalman. Kit ng restaurant kayo adwa. Wan mo tatang. Ang mga mitnod na tinaisawang mo adi na nagustuhan. Ni, awan mo tiamok tatang. Sigurado ka? Wan tatang. Agan anadak mo't. Sa anak akas kadagiti dadduma dita. Nga oray na sakit kat isawang dalat ta. Nasaya at might no kasta.
Kung naklakid din, at di yung nagkinawatan iti kasinsin mo. So, adi na kaya't ti makikapit. Asino di kinasaritam, Rafael Lakay? Ni Tata Romeo mat dayjay, Anya ti imay na imbaga? agpapaskanda ka no Sabado. Imbitado tayaw. Wain, iso ti imay na imbaga kanya. Ay nawaw, nagsya atin no kasta. Malanitan man ang tibibig no kwa. Sigurado daytan, bakit? Talo adadakkel ababoy ka no ti partyenda. Ay nawaw, nagadun Lakay. Iso mapanta, tapno makaraman tamat Libre gid di ka. Wan Lakay, mapantadwa. Ay nawaw, apay nga inbasuram tinabati a karne kasinsin Jovelyn. Adda ka di parikot? Sayang mo't day di kasinsin. At damat supot ko dito eh. Ah, jak among adagayam supot mo dita. Inton sumaruno, di mo basta ibasbasura. Sayang timakan. No kayat mo, di alaak, tas sikat ti mangyawid. Wanin ano di mo kayat nga iyawin. Una yun dahito nga XOFW. Mahilig iti take out. Kaslag bibisin mo. Adda ka di bagbagam kasinsin? Ti kunak, isaganam ti supot mo. Taalaak ti imbasurak akarni no kayat mo nga iyawid. Madlaw mo't amasayangan kalaunay ngamin. Wan ata sayang mo't nga agpaiso no maibasura laang kasinsin. At iti karni nga inyawid ko bakay. Ibatim dita ta ipritok inton madamdama. Si Kangay, awan inyawid mo? Awan Lakay. Ay nawa, amang ano basura manayin. Imbasurak, ngam inalak mo laang tamasayangan mo ni Mara. Inted ko kang kwana. Na, agin babak ng kaman ngaminan bakit? Anya nga ron ti kayat mo nga aramidag? Ibulsak ti karne? Ay na, nakababain Lakay. Isuanapan kay Jay, tapno makipangan bakit? Anya ko matipagbainam. Tapno ibagak kang ka, sa anak akas iti kasinsin ko ang mahilig iti take out. No sino pa'y ti awanan, isupay ti agin babak nang. Nakababain launay ti arami da kasta bakit? Nagawid kay mo't anasa pa idi nagpapaskenda rumyaw. Wan ata sa anak a komportable iti kaduak nana. Ay, anya ti kayat mo asawan. Sumurot-surot to ngamin ni Mara akasinsin ko. Tanya nga iti parikot ijay. Nakababain ata imbulsa na ti karni nga in-take out na. Ah, ay nawaw. Uray siyak mo, at inyawid ko akarnay. Ay na, no siyak, saan ko amaramid ti kasta na nasabit. Anya, Nakababain launay kadagiti tattao ang makakitkita. Sapay XOFW dayjay nana. Ipagarup ti kaduan abak nang dayjay akasinsin ko. Ti dida mo kat mahilig dayjay iti take out. day nga ugalim tinakababaeng Jubiline. Ay nawaw ka. Anya tigata nga Mara. Sa anak agumatang na nasabet. Anya ngay nga raw. At dala kayat ko asaludsuden kada kayo nana. Anya ngay day tanakaw. Adda ka di inyawid yu akarne, idi nagpapaskanda tatarom yun, nana. Ay wan, adda Adda in take out ko, tadyak mo't na baulan nga ibusan. Saan mo't adakas ti kasjay, saan ka di nana? Saan tayo mo't atinakaw, day jay? Kasanumot nga min nana, nagaduti sa uti kasinsin ko. Ni Jubilin ka di manan. Wana na, imbasura na ti karne asaan na ibos. Idiin nalak, istoryaan nakit din iti sabali a tao. Ay, talaga mo dayjay a babae. Di na amaw nga isaw tinakababain iti kastangar aramiden na. Nasayaat mo ta nakaring kan bakit? Apay ka di Lakay. Ada bisitam, Ay nawaw, asino ti bisitak? ni kasinsin mo Mara. Ada kano tinapatag nga ibaganageng ka. Anya ka numanan? Mapan kay ti salas at agsarita kayo. Ay nawaw, pinastrak mo? Un ata kasinsin mo maday jay. Ay unay kan, kumkumpurmi mo ti paspastrakam dito'y balay. Ada siguro ti basol mo kenkwana, iso akas lamadanagan kalaunay. Ibagam iti day ta Amara, ama ditiriknak. Rumor kakit din. At dalaan kano tinapatag nga ibaganakin ka. Sikam gayam ti bisita kasinsen, Siyak nga rod kasinsin. anya ti gagaram.
Imayak ta napatagtibagakan ka. Ay na, makapadanag ka mo kasinsin. Anya ti ibagam aya. Mabalin ka di, adinak ibabain kadagiti kalugaran tayo. Ay nawaw. Saan mo't kasinsin? Ay nadi kan agulbud. Istoryaam kano kadagiti kalugaran tayo ang mahiligak iti take out. Ah, dayjay ka day. Saan adakas ti mangi take outan niya? Saan mo't kasinsin? Apay nga rod anadamag ko akas taunay kano ti katawam tunggal istoryaan na. Nay, saan mo't akasinsin? Ay nakasinsinди kan aglibak. Wano kayat mo nga ayabak ti witness tagsasarita tayo. Ah, ay kwa. Saanan akasapulan kasinsin? Siyak ti ayan ti bidot kasinsin. Pasensya kan Sorry. No kabain mo ti mangi take out, di na kam iramraman. Taligal mo ter aramidan mi. No sika, kat di ka masayangan iti makan, di na kam iramraman iti istorya. Naawatam? Uwan kasinsin. Agpapadatay lang aruden ang mamirmiraot, agin babak ng kapay lang amin. Una yun ay ati kasta, agbalbaliw ka man kasinsin. Ay nawaw! Di mo sayangan ti makan numabain ka amang i-take out. Ikam iti patag ti tunggal bendisyon a mauawat mo. Tapno ad-adda a paraburan na kapay ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.